Mandai thanai, Mandai bazar phunongnai, mono hono second bazar, mane second town hai diba kaka, second town sing tabu kaka thongbai thanai, ge Mandai bazar phunongnai, ge naidi. Okay, Mandai bazar. Tidak kakak? Ini nih bol hal jadi mana? Hah? Busuk hari ini red busuk toli bol. Football. Oke, Mandai bazar naik mana? Tentang Mandai bazar hadiah ku hai se. Oke, cara Mandai bazar sab कोना-कोनी हर कोना-कोनी गली हम सबको देखो ये यहाँ जंके दुकाननी तब कोना-कोनी थांनाय मांस बाजार हंदी नेरी दुकान हंदी आलू दुकान हंदी जतो जगह थानाय इनके जेनु गे तंगनाय बंगनो फुनंनाय इनके जे गाना गिनी नि भग नुक जांके तो जोंनि साहाय नाय दंना नहैता माने बाजारनि जे जों दाबो यांटिके थानाय मांस बाजार खालमानि साय yang robot थानाय आरो कासिना काका हे Mandai bazar ke bike park kayo, jasa bike sana pakai angkat ke, oh jaga no park kaja ko hai diba, jasa pur sana ya nita hai diba, oh jaga sung park kaja ko, jasa sung park, oh jaga sana ikam sakit
Tabuk mandi bazar darah sungai malai fikir, yang ke darah ke mungkin tinggal itu nggak ada, yang ke bini mungkin tinggal itu tabuk bosannya red buat busuk toli, ke mandi bazar fikir ke pai buma payo, ke darah tu red busuk ke fal busuk ke tamu nggak butuh sayangnya tak darah saya kenal mah. Sampai jauh tak perlu mau darah mau hari sabtu saya waktu ini, sampai macam mana, mereka biasanya semua itu orang kong nanti, kalau mak kok sana sangat kai, jadi aku kok sini baru punya peta kok sana musuh kok, tirpraho sini borok tirprasar, ani motif otak, व्यक्तिगत personal yang sis kongon sana, sini borok asal bless seller mereka, tamne bagai seller kai, ini orang nasi mereka kai, sini harus orang mampu. Mungkin mau orang itu bazar, koting equal rate, mandai bazar ni je mosen rate sampai 80 ringgit. Pasal sampai kita normal mosen amani limited kita last bazar kita. Oke, ini darah, pipe mana darah ni mungkin je sini nai, jangan naik dong nai, bo pipe mana, kalau ke mandai bazar tu second town ni jatuh ni sini jago, cara tirburan ni, ni ke state ni mung जो इधर आगे थंगा जो स्टेट का नाम नहीं जानता है वो भी आप जान सकता है ये त्रिपुरा का सेकंड टाउन है यहाँ में जो सामान सब्जी खरीदना चाहता है वो भी खरीद सकता है पाइफी मनो के यहाँ ngangte gunung nai kuna kune Pakai bazar, mungkin bazar, alok bazar, ke kakak tonga, kuai besar kali tonga, ke zaman le bazar final, amu pasti mana, ke mau ke tempat itu zaman tu kakak, Deli mana tu na, dah hamba. Oke, tak pernah kona, oke, sengkau मछली बाजार का तरफ हम लोग जा रहा है। यहाँ मुख्य दिन भला मंदाई बाजार संताबुक थावनाय आ बाजार दिगे yang apa lagi je yang nungai jenuk tongai rak pai mana yang apa akaran bazar dia mah bazar ke tahu koita tu nitam ka ke koita tam kamu tu ang tahu semia ko ke je bazar tahu kunung nai tu kamu mana baik mama Mangso bazar, top bahan kali mana ya? Top bahan pai mana? Mungkin ini bazar dinya pak. Asal borok pura. Yang kuna side. Yang saya tu pun bahan kali mana, ke tunggu yang rokok kuna kunya, ke amsang macam. Kau kuning bukan ni ramu zakat, kau bukan ni rai tunggu aja, bukan ni rai tunggu. Je punuka, je mandai bazar punuka, kisi punuka je mangso khala, nene mangso falmani side. Gari falmani side tu sung sogilia, hai dah kakak? Je mangso falmani side tu sung sogilia, je punung mana ni? Kamu sung punung mana? Je yang tunggu sini thana, yang sini mandai thana, je sung tabuk sini bike tu ni mani parking tu sung tak thana, je thaking tu sung bising basang habi fakia, habi famani abu ke mana bini view abu hai je sakauta, ge sung tabuk tunggu
Pagani mandai bazarni supermarket mane siniwo ge sinipano je mandai area ni to siniwo ge ini haksani to semi able hediba supermarket में branch होता है supermarket ke jotono siniwo ge kono amukai mandai bazar aro supermarket oro bukhnai rauta gi oro bukhnai rawo ge saka tongtu to inke abo hai yang tei mandai harang thangmano oro ko bike park hayo ke yang rogoi phala yang rogo tamhonai mangso phala ko mangso bepare mangso phalnai ko mangso phalnai mangso phalnai ke aja rogo mangso phalo je yak dal khai tonai boke mangso phalo aita ke apa tonggali adiba mandaya tonggali na kelas ini bele ha yes chal tak kasih na ये बोला क्या हेलो गाइस दोस्तों मैंने ये सब हिंदी से बात करना पड़ता है और जो नहीं समझता है वो भी समझना पड़ता है ठीक है orang gak sih yang parah banget ya orang sini nggak mana sini parah banget mana orang kayu